e adiciasto lo monde tutti los valents que habés organizado aquello dictado o tutti los que ya habés participat. A questo dictado la 28 favesse quand même quand on veille tutti sul centres qui se recampent à l'entour d'aquel événement, qui est quand même un événement culturel qui compte per la cultura occitana din l'annado. Alors, voli mercejar mai che mai tutti i centres che nos han mandat ici a casa a l'Hostal Azaleis un reçu de la dictado que faguer de lo Rodol, per exemple, quelques articles, quelques fotos, e hai remarcat a tal que hi ha un encoratjament quand veiem que d'unis centres han augmentat el nombre de participants e també que d'altres han hagut el sostén evident des elegits, això val d'ésser soulignat. Vau pas, così dire, citar tot el monde, mas, per exemple, me permette de soulignar la capitado del centre de Nisso. Aquells d'aquí nos han regalat d'un brave reportatge que se pot veure sul ligam que nos han donat, lo trobaràs, pensi a la secció de l'IO 06. Donc, veréis aquí una quantitat de fotos interessantes et tout d'accord, et le nombre de participants. Vau senyalar també l'iniciativa de nostres amics del CAOC, del Comitat d'Agermanament Occitano-Català de Barcelona, que han pres l'iniciativa de fer aquest cop dos dictados, de proposar donc el text que són més d'acord aquí, tirat de Crano Muraglio, la revirat de Joel Borges, per annavidire l'esprobo generale, e gli hanno aggiustato un esprobo secondo amb un text de l'Occità aranès, che è una buona iniziativa perché l'Occità aranès donc, è lingua ufficiale della Val d'Aran e vale la pena d'essere sottolineata. Alors, sapete che come partecipe cada anno alle scuole occitane d'estiu, vau trobar, avrei il piacere di fare conoscenza amb els gagnants d'aquesta sessió. Per esempio, mi sembra che hi ha uno Marione che ha guadagnato il primo premio, donc farei conoscenza alle scuole d'estiu e tornarei invece a me piacere los piccius aquí che hanno crescut, Oriol e Iris, che sono costumats delle scuole d'estiu e che hanno guadagnato il premio di piccius. Donc, ecco fa vedere che servizio a chi con venire alle scuole d'estiu, è un progresso, io non gagno la dictata. Alors, se volete parlare un po' del text, come sapete, donc, la prima opzione che è fatta mai che mai per i novellaris, il n'y a pas de difficultés particulières. Simplement, vou signaler par exemple quelques interférences possibles avec le français. En français, il y a des lettres doubles, par exemple à communal ou à supporter. En Occitanie, il y a parce qu'un M communal et une P supportable. Après, il y a le problème des accents, mais encore, que vous voulez, ils ne peuvent pas escapper. Par exemple, l'accent grave, que normalement s'utilise à l'oreille quand on prononce, quand on dit ferme, d'arrêt, bestios, etc. On sentit qu'il y a quand même une E ouverte. Il y a la question també del H final. Per exemple, un H, on n'utilise pas le mieux. On utilise simplement, par exemple, compagnie, contul, seulement cal pensar aquí qu'il y a les dérivats comme compagnon, continuat, donc NH. Seulement, amb la double consonante, LH, comme din travail ou bien, aquí també cal pensar ai derivats comme treballar, vieillo, etc., etc. Per contre, l'accent aigut sur A final, comme din Callio, bon, l'accent greu sur O, comme din Asilot, alors finalement, les seules difficultés que vezi, les deux difficultés que vezi, parce que in Callio quand même, per despartejar le monde, l'accent aigut sur le premier E
de l'infinitiu vese, et puis la lettre M d'un dat. Aquí per les dificultats de l'opció numéro 1. Per l'opció numéro 2, ben, simplement cal pas confondre le O ou OP afirmatiu amb le O evasiu que diz que, bon, és pas trop precís aquí. A la pronunciació normalment se diu destriar O, et puis O, fem-es. Hi ha també una letra doble que pot embarassar el món, per exemple, din dutte e duttavo. Quand la seconda consonante è redoblata, es que hi ha un altre avant. Aquí és B e T, perché ven de la T dubitare, lo B e lo T. Aquí. Che encara? Finalment, el sol mot que pas usat el problema, perquè era pas trop conegut, és el verbe senge, que vol dir claure. Bon, crezi que amb això hem fet un el tour de les dificultats. Ara es voleu remarcat, per los que havíem fet la dictat de l'any passat, que aquest cop el text és mai curtet, tant com la primera partida, com per la frase comuna e per la seconda partida. E vull assenyalar que és cada cop, naturalment, un moment convivial, agradiu, tots els centres s'arrenguen per fer d'aquest eveniment un eveniment un peu festiu a l'entorn de la llengua e per fer rescontrar les diferents generacions. Bon, sabes bé, és la convivència occitana. Alors vull dir, a l'any que ve.